Hrlimo u susret Maululi, slikovitom gradiću na obroncima Kalamon planina, čije kuće liče na košnice pčela načičkane na ivici provalije. Krajolik je okupan u nerealnom sjaju. Na velikom zelenom tepihu u podnožju planinske goleti cvjetaju stabla smokve i vinova loza. Ovaj veoma gostoljubiv grad liči na brod koji lebdi nad neumoljivom prirodom. Tokom istorije, Maulula je zadržala blagost i dostojanstvo. Prošlo je mnogo vijekova od kada je bila dio kraljevine Homs i mnogo je crkvenih zvona otkucalo podne od vremena kada je nosila naziv Seleukopolis. Istorija Maulule počinje od vremena kada su Aramejci vladali ovim prostorom. Aramejskim jezikom ovaj narod se služio od 1. vijeka prije nove ere do 7. vijeka naše ere. Isus Hrist na ovom jeziku širio je hrišćanstvo. Stanovnici Maulule i dva susjedna sela Džabadin i Asarha i danas ga čuvaju od zaborava kao veliko kulturno nasljeđe. Od ulaska u grad prati vas osjećaj da ste zalutali u magični svijet, gdje je sve ono što se događa povezano u neraskidivom ritmu. Prvo što će vas dodirnuti je neprolazni šarm Orijenta. Maulula je mjesto slika koje vas lako mogu ganuti do suza. Pogotovo ako zamislite da stojite ispred velikog umjetničkog dijela. Stanovnici Maulule su potomci semitskih plemena koja su živjela u Sirijskoj pustinji i dijelu Mesopotamije, 14 vijekova prije našeg vremena. Postoje rukopisi u kojima je zapisano da su se ova plemena zvala Aram ili Ahlam. Aramejski je bio glavni jezik kojim su se sporazumijevali semitski narodi na antičkom Bliskom istoku. U 8. vijeku prije nove ere carstvo aramejskog jezika prošireno je iz Egipta do udaljenih i izolovanih regija u Aziji. Prvi dokumentovani dokaz o aramejskom jeziku pronađen je u grobnici kralja Kilamu između 4. i 8. vijeka prije nove ere i u Neirabu na posmrtnim ostacima boga mjeseca južno od Alepa. Od 7. vijeka nove ere aramejski jezik bio je u upotrebi tokom Asirske imperije. Osim toga, Persija je usvojila aramejski kao svoj službeni jezik oko 5. vijeka prije nove ere. Nažalost, danas su Maulula i dva susjedna sela jedina mjesta u svijetu čiji žitelji pričaju aramejskim jezikom kojim je govorio Isus Hristos. Prošlost je prisutna na svakom koraku u Maululi, a najupečatljiviji dokazi vide se u manastiru Marh Sarkis, Sveti Sergij. Sadašnja crkva počiva na temeljima paganskog Apolonovog hrama. Vizantijskog je stila i u njemu se nalazi jedan od prvih hrišćanskih oltara. Od izgradnje do danas služi kao mjesto bogosluženja, što zaista ulijeva poštovanje.
Poseban otvor vodi do njegovih temelja koji su na 3 metra ispod osnove hrišćanskog hrama. Sastavni dio hrama je kedrovo drvo, staro i do 2000 godina. Unutar njegovih zidova čuva se vrlo rijetka ikona Tajne večeri, te kolekcija pravoslavnih ikona od 16. do 18. vijeka, među kojima su lijepa ikona Bogorodice i sirijskih mučenika Sergeja i Bahusa. Monasi su za posjetioce upisali molitve na zapadnoaramijskom jeziku. Manastir je dobio ime u čast svetog Sarkisa, koji je umro kao mučenik za vrijeme vladavine Maksimilijana. Strmim putem usječenim među planinskim vrhovima stižemo do pravoslavnog manastira Mar Tekla, jednog od najstarijih u Siriji. Potiče iz 4. vijeka. U manastiru se nalazi široka pećina sa starom crkvom u kojoj je kameni stol, dok je oltar uklesan u stijeni. Između svetilišta i crkve je fontana sa čudotvornom vodom. Čudotvorna voda se koristi za piće i njom se umiva. Sadašnji manastir sazidan je krajem 18. vijeka. Stijene koje ga okružuju čuvaju brojne legende, a najljepša je ona o Svetoj Tekli. Krštena od Svetog Pavla, primila je hrišćanstvo i izazvala bijes svoga oca, kneza Seleukida. Bježeći od njegove vojske stigla je do ove planine. Digla je ruke prema nebu i molila Isusa Hrista da joj otvori put. Kada je završila molitvu, koraknula je i planina se otvorila. Ušla je u jednu od pećina i tu ostala da živi. Odatle je širila hrišćanstvo, liječila slijepe, gluhonijeme i paralizovane. Kada bi zaplakala, i kamen bi zaplakao, a suze iz kamena koristila je kao lijek. Umrla je u 90. godini kada je proširila hrišćanstvo na čitavo područje. Ovaj manastir sagradio je Makarios i nazvao ga manastir i crkva Svete Tekli. Zgrada je podignuta na nekoliko nivoa i izgleda veličanstveno. Na prvom spratu je moderna crkva sa kupolom i pećina sa filtriranom vodom za koju kažu da ima čudotvorna svojstva.
Ovaj neobičan vjerski spomenik uživa beskrajnu odanost ne samo hrišćanskih hodočasnika, već mnogih muslimana koji poštuju njegovu svetost. Manastir ljubomorno čuva mošti sveti Tekli, sljedbenici svetog Pavla. Netaknuta voda sa izvora pored groba svetice bila je simbol bogatstva i svete budućnosti, gdje sve uspijeva kao u magičnoj zemlji, bez kiše svakog dugog toplog ljeta. Oko njenog izvorišta ljudi se okupljaju o važnim praznicima u proljeće i jesen, u skladu sa kalendarom plodnosti. Sa ovog mjesta pruža se pogled na džamiju koja je sagrađena na drugom kraju izlaza iz Maulule. Neponovljiv primjer skladnosti življenja. I danas, kad osjetim miris tamjana, žučkasto smeđih grudvica oprljenih vatrom iz užarene peći, na bilo kojoj ulici u bilo kom gradu zastanem na trenutak, udahnem duboko i zapitam se, da li me to miris Maulule, prenesenu mojim nepcima, zove na povratak, tamo gdje su pušteni korijeni prvih civilizacija. Slijedim li pravi trag ili su to snovi puni želja da otkrijem svijet van svoje ulice? Vrijeme se kotrlja, kosti nam postaju teže, koraci odzvanjaju, dok hodamo po zemlji stvorenoj od prašine koja čuva naše genetsko nasljeđe.